Principal juga St. Edmunds College Dr. Silvanus Lamare ula kentu bat ai jingmut ban shem kabu ya kan ka juk social media bat technology na ka benta ban pen priang lang ya ka culture bat ya ka menor jaka zai ban riu lengba ki film kumbale ka Thailand Malaysia bat Myanmar habakran ku mukong san ha ka jing rakhe dap shispa khar arsenam ka jing klar unong tho barat ba ka zai ban riu parat Rabon Singh Kharsuka u Dr. Silvanus Lamare ula ong baka ka ba kinong pet ya ka film jungi ka long mar khong pong haba maria sedang kipen i ya ka jinga i ya show ya dat ni ka jing roi ba bon rukom kum taw la kan tui ki badon sab ha ka company film bakin shem ka bu ya ka juk social media ban shem nuksa na kite kiri na ka benta ban kentie ya ka culture ba ka menor jang ka jai ban riu mentang ini mah pertai jongka juk ke bengi social media ba teknologi ki film kijai ki bombi mo mentang kabar mo inga kalong badan ka tu kan ni ki belum persiang ban penmi film ya kini ki khana ki baran jong pahap Rabon Singh ha social media inon kaman penseluruh itu naman ang tip kan mo dang ni ki bayidan hang ni si Pak Bandri si Pak Ramsomi Jupek ha ya ki film na po Thailand na po Burma na Malaysia film begitu ki film idei berbuat ya culture joki bat ki pani ya culture joki mendai kum ki film khasi jungi kamot tambah dia tersedang ke film dan ke jingi ke jing ruai ke jing syat ke jing show kamdan ke pani tapi pe gitu ki film kamdan kum kita pi jing show kamdan tambah kita ke jing ruai ke film bi kata-kata ngidan kam kum ka banya ba teknologi ko menta bansim ya kini kijing tu khana jungi wat banya dan kan kapor ba teknologi ko mangidon hak jadi sya ni menta ba pin balon kam ban pelong program wat upat dong snap don kam show don kam tang shom tang kongsan subot kongsan keren people like by YouTube lah buat kinong pe kata kini teknologi ko menta ka penduna ya jenglut ka penduna ke berkhoi ka pelai tu ka por ma menta kat ro pikot ibre yong gimdon por tinggi don kam banya kan pi ki jong upah Rabon Singh ki penon kam ya ke bajah por jogi ngiru ini ban penon kam ya ke badan hak por jogi ngasnu komen sibon ba ka ye kesem ka don ka jing pikri ya u pa ya penyi ya para jogi ba kila rai ban long ya kani kesngi kum ka ye kesem tani ka pen I ba kadon kajing kadon kajing ya man haidin biang sya kapateng ke balale bakadek ke bangi don kaman pertu om tam ki mangi don ni andai bat kiwe yu basnap ya kini program jogi man haidin biang sya laki tenrai nomor ba ke ba sting ha kajai beri jogi kolong menta kadong ba ngim klain haka menor na takadau gi senjor hak menta ginon man klang ginon kam man klang ba ha ko menor man tip je la ka jong history kenapa lada pikendu yeno ru himde bantin ngan an saya ki profesor seminari menjuri kan ni teng ha bang ji di kibrin yong kadon ka jing hot na ka sai dia kan mi kelet ban represent ni kasi kimnor ban le itien balik itien namar maki shong sir ha ka jong ka thume lada piklan jong thume ngatrai pinor bet ban ya kawai tu tidak kam tip ba ipahep Rabon Singh ilale ya ke ba ila bu usmnyang ba kubala kran le konstrukat ubra snap ba ubala persan mesin ya kinong tho ki pateng jongi ki bamenta ngam tip kan ni ki bala puli ya ka jingruai benyau jong kaling makau bal tho de paraski kata ka kuat kadon ribu saw hajar lain ba kadai tang sipang kumanik raitong bat ka thumbe jong kumanik raitong pi menta ka kajikli kalong nai paraski yo tu bat kani ji tu khana sipani mas pang manik raitong kamne ka badon tang sora kadai ka badon sipo rijaintia na marudai na kajat sim mailong raja bat paraski bomba udai na kakur lambari tingam tip hadu gano kata kadai bat upoi sakhi namar ba upidi umya su batu bakum ta ter tira na bila puli ka kuat namar ka jaka ka ba thang im ya u manik na raitong kamdei sora andre kadai apo ribhoi tikadi ke ba ni ba kita ki longshua ki balalai kma jungi ki kilale
mentah ka jing tuli yang ni baik badan lang ni ngipat ngilek yu mentah. Nah terkadang mo ong ya kan kat berkejuk ke bagi don mentah bat ginang pen klan yang kini jing tip jungi ya kini gi baladon bat ban giu sekmat. Teng ong ipi ke jing weng no ya ka kuat jogi pahap rabon signak service kadai ka jing du nong ya ki kun samna jungi. Kemat ki kun samna jungi ki kun jungi ki don ban puli yu don ye ban puli. Tapi baik children literature hak ajai beri edukasi jungi ngimnon ibadai kibat jungi kena. Dan kini kuat kiban penting.